fake Myanmar currency note poisa lem kiat sing khat hian poi ala khoidon tun hnai hian Myanmar poisa kiat sing khat bank note lem atak ne na hria than har chu China ramlama chut ni om tak hi mipui zinga adar hle nia hriat ani kiat sing khat bank note lem a chhuat hu hi April thanoi atangin hriat thoi ani to a chumi awang chuan sipai council sarkarin bank note kiat sing khat hi ti thi emo lak ki remo engting vak ma hian ma la thei ri lo kiat sing khat note hi Central Bank of Myanmar chuan voi ni asiam chuak to a ni som panga tharuk sang ni som pani le ni khat thasari sang ni som panga khan kiat sing khat note chi ni hi CBM chuan asiam chuak to a apani in an la mang mek ani India rama po poisalem hi Pakistan ram atangin ISI ten an ron chok lut na sakhopa hei hian India economic ati chiat pha hle to ani India bank note cheng zanga le sang ni note lem hret hei tur mobile application chu Reserve Bank of India na tlang zar to a he mobile application hian poisalem ani le ni lo thliar rang thei RBI ti hi Android phone tang chuan Play Store a download theya iPhone mangtan application store atangin a download thei bok National Crime Records Bureau atanga an chin chi adan chuan poisa note lem fake Indian currency note hi nuai ni chuangan lo man chuak to ani poisa currency note atana le khamoi kan man thin hi gold standard ang emo silver standard ang emo a thleng thei ani lo poisa kan ti hi technical term chuan bank note currency note paper money ti ania chung poisa te chu ama ngowa hlutna nei san lo ania ram chunga ro rel tu sarkar ina poma wanga poisa atana man thei hlutna nei ve chop mai ani chu tak chu paper money standard ti ani finance lam mithiam ten ngun taka an thunu na ngaya wangin poisa hi manage currency tia kauthin ani bok paper money standard hi aram din hmuna zirin poisa siam chua za tur uluk taka mithiam ten an control thin ania ngun taka an vil that lo chuan ram ei bar le sum don na din hmunia tuar vak don ani Myanmar ram tual chung boina sausan lai takin poisa lem lo lut treu hi adik ani ngai chuan thilman asanga poisa hlutna tlak niam thuai rin ani China sarkar hian Myanmar ram tluk chiat tira tumluat awangin silai met puak mia lovin economic crisis mangin ma aron la tan ta ani Myanmar a boruak lian tak a in mung mek USDP hruai tu then khatte an tual thi ta nol mai Myanmar a chuan boruak a in thlak chho meka chik mi chuan an hreo me CDM huna tangina tak ngeya beilet huna thleng meka tlang mi te chen na lam chu soilo Myanmar khopui lian hun sang sanga te po terrorist wal sipai te an beilet mek ani Myanmar mun tam taka PDF an ding to a khopui lian lama PDF fi ala ding lo ti in mi tam takin an soya ma se adin thu soilan ngam ani ri lova USDP hruai tu tha le bompuak chen te terrorist sipai how to then khat ten bei an to chungchanga hian terrorist sipai do tu pol chu ading ti hairual ani lova generation Z tele PDF te su hnu ni in mi tam tak chuan an ngai ani USDP hruai tu mi tu ti hriat lo ten an ka hlum an om tanual mai heti lai hian PDF le terrorist sipai te in beina chu alian tel tela sipai lampo hian bom an ti puak ve chen boka tun hnaya Myanmar khopui mun sang sanga bom ti pu ania chung zinga chuan yanguna po akhat to kina puak renga a then te chu terrorist sipai te thil ti ania a then ero ani vek lem lo USDP hruai tu engemaw zat chuan bei an tok ve ta hei wang hian zep thu a cheng lo PDF nge generation Z sniper te thil ti hriat chian ani chia lova chung mi te chuan USDP hruai tu then khat te chu an lu a silai mu thunin an thual thi zeu zeu tareng mai ani tual cher silai nen Myanmar khopui lian terrorist sipai mun pui omna hi beingot chi ani lova soito angin Burma sipai hi Asia chim chakram zinga chuan Burma sipai te hi sipai le ral thuam nei thaber pol an ni ve awang hian tual cher silai nen chowa pong pohne ngot thei an ni bik lo ani
hei wang hian tlang mi te chena state le khopui state ta angkhat renga terrorist sipai te bei hi thil ti chi anilowa Myanmar khopui lian zual then khata chuan kan hriat angin aru karalin terrorist sipai ho tu te an phil keu kewa sipai party mi pui ti lung rual lo tu USDP a khosa te chuan bei an tok ve mek ani May ni somthum Kachin state update KIA sipai battalion 29 in Nanmon police station in Togi region Monia in township ami an laksak tukin zingdar ni le minute som ni AM Khan KIA sipai te chuan Nanmon police station Monia in township ami chu an laksak ti an tarlang Nanmon police station a hian Burma sipai le police hawin om hun an khuara darkar ni anin ka hnuwa KIA sipai nan laksak ani he in ka na hian police thi hi an tam hle ni in an tarlang ani Nanmon police station beitu te hi KIA sipai brigade 9 hnuaya om battalion 29 te an ni min ong hlaya le apol te hi KIA KNU Christian te sipai ma a an la kun thuayang May ni somthum KNU KNLA update nimin May ni somni pakosinga KNLA kain National Freedom Army te chuan Burma Military Council Force motor tlan lai Muto district Fapon kain seta an ka puasak ti an tarlang KNLA Army te hian Burma Military Council Force motor hi Phapon le Muto district Fapon Kusait village le Mato village rota atlan lai an ka puasak ani kaya sidewar refugees camp tuilian in alaksak Kantarwadi Times report danin May ni somni pakwa kaya side refugees war camp chu ruasur le tuilian in alaksak tom hulnatlak anilo kaya sidewar refugees camp hi tuipuan le mau arem chang ang anga ban le achung siam chop ani kaya side ke ma hian mi sang chuang an ommek hetia an tom hulna bera chia tak sia chuan mundang bel turan baivaya tranpuina an mamo hle ani CNF le NUG ten inrem na le thodun na thuthung ziak data han post ni somthum sang ni somni pakhat CNF le NUG te chuan thu nei na pong lak tu military council paithla Federal Democracy tun din nan inrem na thuthung an zia thu don ani National Unity Government le Chin National Front CNF te inkara dictatorship paithak na le democracy tungding tura thodun na le inrem na thuthung chu May ni somni pakwa a ming an zia nan thu NUG chuan thu chu asiam ani chu inrem na chuan National Unity Government le Chin National Front te inkara in pomton na nei in zaton taka dictatorship paithak le Federal Democratic System hang chho thei tura in tuklan na be chana thodun turti ani ba ka thil danga thodun na tur poimo tak tak te po zia tel ani Terrorist Military Council in Pong village suwa samsakin anthil nei hlu an laksak an ral tlan vek ni somthum sang ni somni pakhat Myanmar lam chu thulom om hriat tur om lo khop mai nimin khan tho ni te mewin Myanmar Military Council te chuan Kong village Tansti town Sagain region mo chu a khonotin an roka mi puyan darbok Military Council an lu vele hian naupang Peter le putar ten an thil nei an ban man ang la in ram hnuaya an tlan chia heti lai hian Terrorist Council te hian mi pali an man an thil nei hlu bong ar vokle in chunga mi te zong zong an hmu thei chin chu an lavek May ni somthum sang ni somni pakhat Sagain division Katha district Bamok township a Mani Toni police station chu tukin zingdar khatlea chan vevel khan KIA ten lu chilin an bei ngeka an police station chu lak sak thein an ral thuam da na kudam te chu an hal ral sak vek thu Kachin media maita so ka sa chu na tarlang thi le hliam omza chu tarlan alanilo khit thit media khati zong kha ni le phot mairo se har sat na le mong an te tok thin maila pathian hi tha ani